Kadang langse. Api melangse jendang cang bengenah masih. Nanti Udah ngi kesiap nepok encang. Aden di jana celeng nengok. Jaten mulu sing kenung penyingi ngaten. Aduh, ngetau, dona malu. Engke nang done. Pantan susah, pantan nengalan kenyal, Engke carane. pengengalan kan beten, Terus geluluk ang ragone. melang bungut yang ngomong nah. Mbira tuh. Dobra lah ketuang bungut eh. Jadi sedang. Ajum cang bede nah. Ajo. Nah. Lo mana ngok uling ditujak persis serogo-hogo. Pergi nama lo. Mas Surya kedadan ini pantas pemain ikan ngatur orang ayah. Engger. Bang ada Surya akan Banjar ini. Oh gitu. Mirip ini di Banjar Banteran sing ada nak potongan cara tiang. Iya jelas Sing masalah silakan Mas Surya. Aturan Mas Surya. Yang paling polos tadi begini. Harus sabar. Aturan ini dan ini Surya. Aturan bangsa. Yang penting punya pesnya cang yuang. Bungot ini aturan kayak ni barang kita. Ne marah jong itu ang pipis ya cokor dewo. Jangan pantas ngeden nang cilekotok kan ini. Ini apa ngono kebat nih? Ini agak petang ayah. Man, Yang lemah bakadana jijih cang nih. perawatan ya cokor dewo. Ini dong belung kebatan di aston terpalung kebatan. Dunian di jeruan tikah. Tikah ben mabuk. Mabok ikan. Weh. Angwang masih. Cokor dewo nak lengah. Dari kisian. Nah sangat dong gede, sangat dong. Mirado dong. Maka jangan ibu kerauhan ke dino. Pak Yendot gede biasa gede. Biasanya. Deh ragu-ragu gede jelemon nih. Mirado. Pasti jangan ada sing jelemon mirip nih. Nah sangat dong bu, sangat dong. Yola sangat dong gede. Nah, peraga tersinggung cokor dewo. Nye nah sing tersinggung gitu. Mana nengok bekak-kakak gitu. Ye. Napi mawenan ibu niko kan di kerauhan gede. Apa ngawenan? Karena ibu niko sangat beruntung ibu boleh nonton wengi mangkin. Maksudnya? Untung Dijo. neme mangkin itu dan nentit yang sarang sami. Mangihin manusia aneh tapi nyata. Woi. Nen malu cang medakon kenyi. Tapi- Aneh tapi nyata kengken cang tepuk ni. Perlu buktinya tuh. Apa buktinya? Pak, penari niko den majujuk diki merero. Yento penari ne mareto jujukannya dini merero ngajak cang. Singa penari niko ken ibu. Nah, Singa oleng beten. leng beten. Batis. Benar beten mula batas menidor batas. Bangkiang rengkiang. Tidor bangkyang. Wawu baong. Ien cang kengken tepuk ni. Nah, sing kengken je kedek. Yang penting amplop di tangan. Juari dia cokor Cang dewa. udiang cang sing bangi juari. Cang udiang kadenya mai. Di samping cang atur ayah cang alegae mai. Yen sing alegae apa leklek cang mai memetang. Oh, gitu. Ayah sejai baca Surya akan ibu itu. Nih ngabot. Angkat ibu nak kenal niko. Man yang cang kengken. Oh, yang cokor dewa bingung ibu niko. Bingung eh? Wawu cokor dewa medal uleng gitu. Benar. Ait. Kengken. Singa uleng beten. Uling beten. Batis. Benar beten mula batas menidor batas. Tidur batis. Kengken. Sing ado gambar bapak tuh paling ngalin-ngalina. Maksudnya gambar apa? Dijelak kono nih. Apa? Tidur batis bo baong sakitan tuh. Adinya repot sana. Sing cang lah bangkyang, sing cang nyaketang bangkyang. Tuh, amat aloh nih tuh. Ajan. Enggan tuh. Ternyata luar biasa penabuh. Iya. Ayang PKB kelajak ke Mukat Center. Oh bagus. Nuduk botol aqua tapi. Ngedek cokor dewa gaya gana duak na. Rai. Dia. Mangara.
Aduh. Stop. Kalau gede. Nah, sing engge. Aduh. Boy jero mangku kan dipaling. Ben mainnya, ben kamunya. Pasti kene kayon jero mangku Nih apa ngikal jelema apa penyu dah. Tapi sing engge. Ampunan perangkat tersinggung ya Cokor Dewo. Tumen main ayah kebantiran kegumin kulkas ngaya. Kegumin kulkas aja neket bagi si anu makanan nih tunian godoh tepuk cang mekudus. Ampun kena. Kadang cang mekudus kebus. Medayo yo kok keto lebih anak apa adane to apa adane to salju. Bah Dewa Ratu dingin godoh Iya niki. terus tongo sok panitia menjadane pas angkang layah san dunia tawangi. Cuma cang apa sih godoh sedet angokin panitia. Dunian mara hilang panitia baca kesaup plus godoh nya. Pantas doang ingkut lah to. Yang begini model gumine dot menggumi dininyi. Iya si Ronatan dot yang gen dot. Oh cang dot masih jadi dini ngale calon kurananya. Lakon yang potongan cara cang pas memilih ngale sing man. Jadi mumpung main aturan ayah jadi ini obral barangnya mudah-mudahnya. Jakti mulai pokok nih kan Kang Wang. Barang kene oyongan bang kuluk sing nyalek-lek. Mangken Riki sira aja kayon dulu san. Jakti niki barang murah meriah niki. Biasa 5 kali mejujuk. Juari. Nih kan di sing balik gede. Pasti lian pikirannya. Ayangi barang gitu. Ijo ngale 5 tali keteng bayah liku kengken asane pasti gitu kenapa Yang sakit pak dot kentiang jolas tangang gitu nih. Nih kengken nih. Kalau kerauhnya nih. Sakit dot kentiang tangang gitu nih potongannya sing sesuai. Bapaknya berajang gede. Sangat gitu. Yen cang anten ngajak nih, nyika nawang generasi penerus jani, yen ben mati benyep mi pak bangna. Bisa yo Cokor Dewo. Ngeras kan iki Pak. Anjane. Nyika nawang generasi penerus jani wanita tidak selalu di bawah sekali-sekali di atas gitu loh. Oh, men Cokor Dewo di atas. Yen cang didorong teteh cang as tulang nih. Men yen Ben pang tawang cang ben kasalata nak berak ini paling sing bapaknya sepanduk di jalan raya. Nah biar dene. Bayunduk lebihan gaya. Jolas tangang gitu nih yang cocok cang nih tukang kenangnya. Adi tukang kenang dia. Potong encangnya patuh. Nang dia ngalih pang patuh. Iya nih aja nganten seimbang main nih. Oh seimbang. Yencang didore tukang kenangan sing masalah. Nge. Yang tukang kenangan didore cang sing masalah. Niko luung nih. Aduh jelek nih. Jeleknya napi? Yang ajak nganten yo bisa sing lapana cang. Adi bisa. Tuh kenang gede curug gede yang atap basah angin mapalu. Nelen sa kadang idang macelap. Weh. Ngeras Ajo kayang mati cang perawan di lo. Rai. Napi? Nih mejujuk tuh nyen tuh. Bapak panitia. Nah, dia nikah ke tarang Cokor Dewo. Panitia dong. Nih tertarik pun hiju-hiju tuh. Sing. Adi ter. Ada cang batu yo dong. Ternyata eng wayah selam kulitnya nyi. Nah di petang gitu. Pasti peleh ngangonen body tuh. Pelengket tuh. Yang biasanya cara cang caranya citra wae tangon. Ragane? Citra black tangon. Tapi yang dados tunas terus gede pangna putih nah. Apa nih? Gigena. Udah Tapi perawadan kan Cokor Dewo. Dot Mau nih ganteng-ganteng nih lanang-lanang itu. Pandangan matanya pertama begitu menggoda. Jelas. Beli. Tadi yang nawangnya nada nih. Nah, Mas Aut nah jelema metakon Amat dot nih. Nya nadana beli orang nanya nadana. Merah tuh juari kan. Nih kan sing saut non. Agus. Oh, Pak Agus. Woi, lo ngadane kan jeneng nih. Ya nadot muluk ini Pak. Waduh, Rai. padahal dot tuh. Jan rayunya. Rayu mah di kalem nih nak atuh. Nyi sing nawang. Di gumine jani liyo nang nak luh bedet nak muani. Ne jani sing nu nak muani ngerayu nak luh rayu nak muani. Contohnya cang rayu bapak Islam dong. Ini selam. Itu manis. Ya nya beli metunangan ngajak yang. Jani yang aturan ngayah binya picana nuna samplop uliang amplop nih. Seken.
Aw, Bes nih. juang. Manian kayak yang Ayo. pipes suliang mani apa pantat cuma. Rayunya. Rayu mau kok kalemnya nah itu. Biar kalem. Nyen awang ulian rayuan cair agaknya tertarik kencang. Ratu. Oyong-oyong di nah. Sangkaning rasa sayang tiang kapening beli. Tadi rasa uling obokan titlapakan batis beli tiang ngelang. Jolas penapo ngoyong dek rada grudok nah. Ratu. Dah gambalau gendeng nih gendeng mal saja nih. Sombong penyanyi. Yen seng dini di banteran ngatur ngaya sing besu gendengnya jengat kejit alright. Aduh. Aji top kan sokor dewa tadi penyanyi. Seng yang ngaji top jadi canggih deh kayaknya aturin pada boy makajang pangdawang. Mone penabuh luar biasa. Kalau jakat center nutuk foto penabuh lakwa. sarang sami. Sampunang mengganggu tenang. Makin sampun iki carane. Yen megendeng i belentek, sampunang gambar di belentek. Seng notnya kancing wi nih. Yen megendeng dia kancing wi, sampunang gamalang. Karena dia kancing wi sampun terkenal, sangat terkenal Dijo. di kebun binatang. Nyiseng nawang. Tapi Cang pemusuang album. seket. Jadi aturin di dedani dini di banteran pangnumas kaset nih. Oh ternyata hebat. Jelas. Ini ratu dedani sarang sami niki anom sarang sami. Sapa sira makayo nang numas kaset dan CD-nya. Silakan tuh Mas. Dijo. Di toko bangunan terdekat. Maksudnya? Wenten bermacam-macam CD. Apa dong? Yang segi 4 CD bias, yang bener CD tepung. Aing gitu cokor dewa. Ulian rasa tresna kliwat kapening beli. Kejap dogen beli ajo kapening dewek tiang. Suba jelek bayune. Sing merasa laksanane buku bangku ngama gula. Klingkang klingkung tiang jalan mula nelponin beli. Manis. Pasti mesra. Jelas. Engke tuh. Nyidot nawang. Nge. Beli di jane. Mesawat nih. Adi galak. Aja kenyang kijap. Beli di jane dini kita pedek. Adot. Yolah sodan gendeng-gendeng na beli na pangsing lakatin yang ina. Ya nyak mesawat punya amplop bagi 2. Becarane maki? Caranya membagi beli amplopnya yang pes. Ayo. Beli di jane. Ternyata hebat. Beli ngodiang nih. Nda Ngocor. selingkuh nah Ndanya nakal nah Gitu tiang pepes ngentenin beli Bangkong ngama gula klingkang klingkung jalan mula Cang sing cocok kan gendeng itu Nah, tuh. Adi dan cocok? Gendeng belum tapi judulnya cang sing cocok Aja dua kan suka Bangkong sama gula dunia nunas wedang sing misi gula Mire mencang gula ini di bandaran telah bangkong pahit mekilit kopi ini marah tawanya Si 2 gelas ini nunas bu. Manggen kana. Kan? Pas ngantiangnya udah mau kelun terpaksa Mana ini tunas benahin Ken? Bangkong sama dag Adi nggak madak-dak? klingkang klingkung pangman ngabag Engken Aing. Kayaknya menjoh jaraknya coba apaan kamu Untuk kalem nih. maksudnya ini kengken nih Eja cokor dewa nak marung ngoyong gitu. man maksudnya ini kengken Bang. Balas Pak. Adi kalem. Balas Pak. Yang mang jawab nih. apa jawabannya
Pokoknya Lung jawab nih, olah ada syarat nih. Apa? Yang Lung jawaban yang Bang Hinap po. Apa jawabannya kayak Jawab gitu? Pak, Wakanya. dalam yang Pak. Bang ngama banyu. Pasti lo ngerti nih. Klingkang klingkong cara penyu. Aja. Jelek dewe tiang nanging no bisa milihin nek jen benar nek jen pelit pangsing ada salah tapi diastun kene tiang jani subel ada ning ngalahang oh Rai Engken tu. mare bango yang monto ada bling-bling metanam Tapi manan gitu. kebeng-kebeng selat kaman Langgen penyingan nih. berarti menafsu Jadi menarik gitu kor sing dewa. ngaji menara jadi kene carane Engken carane tuh. rayuan sengidang gendengan semempan Kayo nengken. dini di Pupuan terutama di Banteran Gumisni Iya jelas gudang sendiri gitu. sangkala mengenap pada tarian ini Iya. jadi ngaturan ngayat tari pergaulan Oh dengan cara dari joget. ah Oh pas. si Raja Kayon Gibeng boleh hadiah gratis menginap 1 hari 1 malam Oh pasti di hotel yang mewah. di Pura Merajapati Ngai-ngai gitu kor dewa. tari pergaulan. Ayo, ingin tepuk tangan dulu untuk joget we. Ayo, sira kayon ngibeng giring-giring durasang. Ah, saya bisa ngigal. Nang oyong. Ah, sekat runo. Ini harus sekot runo nih ngibeng. Harus. Ah. Ngegos, ngibeng gos. Ah, masa muda ganteng saya ngibeng. Main malu main. Stop. Kengket. Ade setu. Orang ngibeng adi kali-kali cara ngejok celeng. Dan itu caranya pasti kadang celeng ngigal niyo. Anggap kan jogetnya jegek langsing itu nah. Anggap kan jogetnya ulung-uling ngabengnya. Apa tuh? Mopel pelan. Sira wastane. Agus. Agus, adi mau kejang mana Agus. Bagus ini. Bagus banget. Udah dekap kok biasa, udah dekap. Biasa seng, biasa. Tangar. Ngamalin. Iya. Oh, masa mau nih ganteng kan kayak ngibing tuh. Untuk. Oh, ngegos. Beli. Berikin ah. Oh, beriki Pak Pecalang beriki Pak. Bang Wenten ngayah pecalang duwe beriki dah. Badan kayon. Ayo, ternyata ada pejalan ganteng. Ayo. Ya diam. Oh, luar biasa.
biasa. Kengken terus menghina pengibengnya dia. Nah, kengken maksud Pak ngibeng, Pak. Adi aja nak Mia kan ngibeng. Bilang mau balik jogetnya metungkat banget ya. Adi kan depo. Biar mau balik Pak nah. Nen malu. Kengken. Niki sira wastana. Dong orang Pak Agus bena. Sira dana. Pas Pak Agus ya. Ya, Adi pakai Lu jang bedakon kedua Agus. Nih Mahara ganteng nih. iya jelas. Kulit putih, kenyam manis. Pas. Manis salak beline. Adi salah beli nih. Putih gading yen pelut salak. Aduh, bahaya Pak. Bahaya Pak. Bahaya geng-geng. Tekepin salah kan Pak. Adik itu. Nyanan pelut. Aduh, suk semua bagus. Suk semua bagus. Pengen suk semua.